igihe kimwe narabatijwe ndirimba muri korali ndyamye candarota ko ishengero ryadutse nanje nasigaye ndacibuka umubabaro nagize nikanguye twariko turabarondera canumva baracari mu cumba baracari ngaho yarakoze kutazi uwo munsi. Nagomba dusome ubutumwa bwiza bwa Yesu bafuna kubenga mu mbiri ya bwino ya Yesu na Matayo bomwe inarembedwa n'icyo menshi 24 tusangire ijambo ry'Imana. Nagomba muri aka kanya dufise ko Imana yakugiriye neza ukaba muri bake babaye mu ngoro y'Imana uze hano tubane twumve icyo Imana yatuzaniye hano. Yesu aguhezagire. kandi 36 reka some Matayo 24:36 ariko uwo munsi cyane iyo sana ubizi niyo b'abamarayika bo mu ijuru cyangwa umwana w'Imana atari data gusa. kandi uko byari biri mu minsi ya Nowa niko bizoba mu kuza k'umwana w'umuntu. uko ariko bari bameze mu minsi umunsi rutari bwatere, bararya baranywa bararongora barashingira bageza kuri wa munsi Nowa yinjiye muri bwa bwato. ntibagira icyo bamera kugeza igihe aho umwuzure waziriye ubatwara bose. niko kuza k'umwana w'umuntu kuzomera. icyo gihe abagabo babiri bazoba bari mu murima, umwe azoca mu wundi arekwe. abagore babiri bazoba bariko barasera hamwe ku rusyo, umwe azoca mu wundi arekwe. nuko mwame mugavye ko mutazi umunsi umwami wanyu azozako. ariko ibi mubimenye, yabanye n'urugo yarasanzwe azi igihe igisuma kizirako, yogavye niyo kunze ko inzu yiwe yibwa. nuko namwe mwame mwiteguye, kuko umwana w'umuntu azoza mu gihe mutiyumviriye. Amen. 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 N'aya majambo y'Imana aya ndiye mawu ya Mulungu. tugira twogere kuri aya majambo twize ko akomeye. yomwe tika pupali yomwe tava yatubwiye kukwezwa atiuza kuyeresedwa ano kwama imbuto zikwiranye n'ukwihana, fara paso za bwino tukagira ubuzima bugaragaza Yesu, kandi mutima urangiza Yesu. abatubonye bakabona Yesu, bamwe bakubona babone Yesu. Imana niyo yo kubidushoboza. ambuye atitandize nagomba nanje nifuna ndiine nongere kw'ijambo nike ku mawu aya igizemo iminsi mu mutima wanje. inkarandakara mu masiku ijambo rikomeye mawu yolimba riri mu vyizerwa vyacu. riri munsi wo mutikurupirira. nagomba mvuge ngo irakure kuti muri aya majambo twize ari mawu yomwe tava kwigisha ku ijambo ry'ukugaruka kwa Yesu. kugwerera kwa Yesu. ukugaruka kwa Yesu. kugwerera kwa Yesu. ariko nagomba ngo ukugaruka kwa Yesu kuratwegereje. kugwerera kwa Yesu kuri pafupi. ukugaruka kwa Yesu kuratwegereje. kugwerera kwa Yesu kuri pafupi. Amen. Amen. Vyaravuzwe kenshi, zinakuridwa kambiri, bimaze imyaka myinshi bivugwa, siku ya mbili zinakuridwa, ariko koma uravye ijambo ry'Imana ati waona marembo ukaraba n'ibihe, ikuona mtawi biratubwira yuko tubwinzi tuza ukuza kuti kwa Yesu kutwegereje. kugwerera kwa Yesu kuri pafupi. Nza kuvuga ku bintu bine zara kura parisi tuzofanya dusanga zinayo muri aya majambo twasomye. yomwe tiona mu marembo. Yesu Kristo hano yariko arigisha. kurarikira iyi nyigisho yereye muri gice cya 24 yabira part 24 ayeza mu gice cya 25. yabira part 25 iyi nyigisho ivuga ibihe by'iherezo. emba yorakura masiku hanyuma rero bonzo kubera inyigisho ndende bakakuti ni yako ngomba kugukunza kwa Yesu. kirangare kubera kwa Yesu kubera kwa Yesu azogaruka azabwera kandi nagira nifuriza ishengero pingo niya
sembenimvera mutima ungo chaya ariko kwari kwihenda ko manari kuzinama yatubwiye ngo anatuza kuti uwo munsi cyangwa iyo saha siku iyo nta n'umwe abizi uribe wina wachaza iyo marayika kare angelo cyangwa umwana w'umuntu kare mwana wa muntu aya majambo yose yavuze akiri mu isi Yesu banana kurari paziko nawe yaracabwiye nk'umuntu atanari monga muntu ariko icyo tuzi Yesu nk'Imana matizo wa Yesu ni azi byose zonse izo uwo munsi siku iyo arawuzi omwe aziwa ariko iki gihe omantaba ariko aravuga nk'uwambaye n'umubiri ari kurakura monga mwana wa ibanga ry'ukuba kwa Yesu mu isi wera kwa Yesu yari umuntu anari muntu akongera akaba Imana anari ndi muntu aca aravuga rero anarakura kuti uwo munsi siku lo nta n'umwe awuzi ibe wina wachi azi umunsi ni siku ushobora gushika umwanya wose yote kufika ntara ijambo ry'Imana mau ya mu Mungu Bikorinto wa 15 nito ya mafiki na rimwe 51 itubwira ngo uzakuti niyo Yesu yatsinze ikavuga penga likaribu bizoba nko mu kanya sankara ko mantaye gukubita urugohe ina gati agona umuntu akubise urugohe ina gati agona akanya gato cyane tabu ya uko ingona niko Yesu azoza ene Yesu kazoba akanya gato azabura icyo nagiye mvuge chomu nina kura naho tutazi umunsi n'isaha tizi wa tabu naho atatubwiye hazozira tizi wa zabura liti n'iby'ukuri Yesu azoza chonani Yesu n'iby'ukuri Yesu azogaruka chonani Yesu n'iby'ukuri Yesu azoza Yesu azabura akura ishengero mu isi tenga mpingo haleluya amina azoza Yesu iponso Yesu yatubwiye ngo azabura nimuhagarike imitima yanyu kare nikawa Yohana 14 Yohana 14 nizere Imana kurupirire Yesu naje munyizere Yesu ibuye mnikurupirire kwa data mama mwataje hari amazu menshi manyumba ya yaba atariho gatisiari bandabibabwiye ate kubiuza kuko ngiye kubategurira hanyu bakonza kandi banamara kuyategura kama niende nzogaruka mzaza mweranzo bacane tenge wahondi ntabwo bariho vuba Yesu nahatatubwiye isaha Yesu murongati sana tuuza azoza azabwera azogaruka kuko ntabesha yarabisezeranye yarabitubariye ndifuriza iri shengero ndifuriza abakozi b'Imana niyaza Imana izoduhe kugenda niyaza nawe ntuzosigare nonso musalamu sasa amen amina jewe ndi imfura mu muryango ni mwana oyamba mu family mu bana 10 papa na mama bari bararose ni bana mufanya test sogokuru wacu yari umupasitori mbuya wao nani babusa mama wanje n'umudiyakonikazi bamayi bacu ni ba deaconess hanyuma rero ivyo bintu iponso situ hizo vyatumye tubaho zinakara kutitikarebu ubuzima bw'abandi bana bavukira mu nzu z'ishengero kara munga bana benango tuca rero ndinda mbatizwa ipo nabatizika ntaramenya Yesu karibu ziwa ntaramwakira nk'umwami w'ubugingo bwanje mutenga munga hanyuma mfunga rero iponso igihe kimwe tawi narabatijwe nabatizika ndirimba muri korale nari kuimba ndyamye omwe nari gone ca ndarota nao na chiroto ko ishengero ryaduze na mpingo wa nanje nasigaye Ines na Saia umubabaro nagize na kutika hanyuma rero iponso nikanguye karameso twariko turabarondera kusakira sakira numva baracari mu cumba nao na bakarimu baracari ngaho bakari hapo numva nongenda asubiye mu ipo duteke natotozeka mu mutima ngira ngo ntaraza Yesu asikapena Yesu karibu kandi kwera ntiyari bwatse ndiponso Yesu karibu kwera yarakoze kutazi uwo munsi ipo inaragura chitu sana ariko kwera tawiro tazoguma ataza koma sasa karira so chabe